Mnumzana lapha ngiyakubona igama ngubani? Igama lami UMelamisi Msimanga. Udabuka ngaphi wena? Ngidabuka eNkayi ezigabeni sekhoma yami. Akusitsheleke ngelanga leli belibisela lapha eNtuba ukuthi kathi vele wenzani kuyini okwenzakalayo? Mina ngiyabonga kakhulu usuku lwanamhlanje kuzovulwa i-office leNtuba. Mina ngingu-coordinator weNkayi. Usitshele khona leli hlelo ezenzakala eNkayi kuyini lana? INtuba isiyenza umsebenzi omkhulu eNkayi. eNkayi silama gardens angu-21 asetshenzwe iNtuba. Kukanti siyathaba kakhulu, iNtuba isisize kakhulu. Mina ngokwami ekuqaleni kwami bengihlupheka kakhulu amanzi. Ngikwanisa ukumelela amanzi awatshe ngomuntu phinde ugeze ngawo. Ikho iNtuba namhlanje ingisize kakhulu ngoba sengikwazi ukunatha amanzi aclean, ngigeze ngamanzi aclean ngaso sonke isikhathi. Sengikwazi ukulima, ngidle ukudla okuvela emasimini. Leyo nto ke ngikwanisile ukuthi ngichakise eNkayi yonke kuze kube yi-21 gardens kusukela lapho iNtuba ikwazi ukusiza. Iyenzeni kahle kahle iNtuba? iNtuba iqalisa ukusifundisa i-raised bed. Ngemva kokuthi isifundise i-raised bed yasidrill amanzi. Mayisidrill amanzi yasithatha futhi yasisa endaweni okuthiwa yi-TMT eKhezi sayofundela ukulima. Yikho ngemva kwalokho ma sesifundela ukulima sesilima ke sesikwazi ukuzenzela, sesikwazi ukuzuza ingcosana yemali ukuthi sikwazi ukuzincedisa, sibhadala abantwana besikolo, senze konke nje okuphosa kuvuma okuyisilinganiso salelo zinga esilolona ngaleso sikhathi. So lapha selilima selilamanzi. So ukunceda ama-communities amaningi onganani la? Amaningi kakhulu. Uma ngikhuluma nge-21 gardens uzothola ukuthi i-gardens eyi-1 ile-30 abantu ababe active ukuthi bazolima, and futhi uthola ukuthi 100 something abantu abasizwa yilowo mgodi wamanzi. So which means masikhangela ku-21 ngaba labantu abaningi kakhulu abangadlula. Kuthi ukuthi abantu bonke amanzi la kuyagejwa lezibhorane. Kuyagejwa lezibhorane kufakwe lamasola. Lilima impida, lilima yonke into esithanda ukuthi silime. Siyabonga.